develop monetization part in poi biang siya kato ka lesson kabang iladat kato ka video kabalala mentang beteng beng kato benta kumbang iladat ya ka scale jong C major mentang beteng saya ka scale jong E major bat G major tementa sedang shua ningkong ya ka scale jong E major tungannya sedang no bahan ningkong ka second finger manta ka second fret angin sedang shua low E open play open manta second fret fourth fret open A manta second fret fourth fret manta D first fret D second fret D fourth fret D string manta first fret G string nangta second fret nangta open B string second fret fourth fret nangta high E string open sajian baik bahagiannya. Here's some details. Section develop kuntung iladap nanang barsyarum mentangin kiupat narum syanang kumne session thank you biang narum syanang E major scale Pengiladap kumto ya u E major scale tementangin poipat saha u G major scale pembau G major chord long kumne ja bangile ya ka scale ka finger win place kumne min sedang shwa na u low E string third fret third finger min sedang shwa na ka third finger ha ka third fret third fret nang ta open A string second fret third fret nang ta open D string second fret nang ta fourth fret nang ta open G string nang ta second fret G string nang ta open B string first finger first fret B string third fret B string open high E string second fret third fret suggestion
lep yang saya sin mo. Diba? Third fret, open A string, second fret, third fret, open D string, nang ta second fret, fourth fret, nang ta open G string, second fret, nang ta open B string, first fret, third fret, open E string, second fret, third fret. Sorry. Ledep kumto na neng siya room, mentangin lek sana room siya neng. Inkiw na room siya neng, ban pulkut sendon ya ka scale jong u G major. Nanta open high string, third finger, second, nanta open B string, nanta G string, second fret, nanta open G, nanta fourth fret, fourth finger, D string, nanta second, open D string, nanta third fret, A string, second fret, A string, nanta open A string, bat tungkut sendon HU, G note, E low E string, bat third fret. Nilai biang perlu ngiladap kunto ya kini ki scale arteli u G u E major scale but u G major scale dia senang ya praktis ba rasa along tang ba praktis ini dari sibun yang pikir perlu baru ingin ya saya peteng pat saya kiwai ki benta ki ba khams no tenat kawai pat ke video kila da pimpat like dan subscribe dan kerpat pin snobham ban ya subscribe ya ka channel bat like ya ke video net nang tangin saya siam biang hakoi pat ka video tang ta